باش خوندەکارن هێژا و چاوانە حالەوە چێیرۆ شخوا ئەمە دەست وانەیەکەن و بکەن سەر ئەمبراتۆریا فارسی ئەڤ ئەمبراتۆریا بۆ پشتی مەدا هات شخوا مرۆڤەرا خۆ بکەن سەفحا 113 ئەم بێژن پێشی مەد کی بوون شخوا مەرا هات دەربازکردن دەرزی چوویدا مەبەحسا مەدا کرد مەد مەبۆ جواکی ئاری بوون هەموو هۆز و ئێل بوون چاوا یەکیتیەکە ڕامیاری چێکردن ئەم بێژن کۆنفیدراسیۆنێک ڕژێراتە ناویندا بتەواهی چێکردن گۆری وێناژی ئەمکارن بێژن شخوا مەداژی گەلێکی دەوڵەتا خوا پێش خستە بوون داریە هەر تشتیدا نزیکتیە هەفتەی ساڵی بەردەوام کردبوون لێ دەما گۆ ئەم بێژن ئەمبراتۆریا مەد بە داوی دبێژی شخوا سەر دەستەی فارسا دەچێ ئەم بێژن ئیدی سەردەمەکە هەموو دەست پێت کی ئەم بێژن سەردەمە ئەخمینی ئەم بێژن فارس کینە ئەم بێژن ئەمبراتۆریا فارسی یانژی ئەم بێژن یا مەدان دەما گۆ تێکریا هاتوورە خورت بوون ئەڤرێ ببرتیا جواکێ وەختێ گۆ برێڤت برن چاوا بەردەوام دکرد شخوا ئەم بێژن گۆری نەخشێ ئەمبراتۆریا فارسی باژبێ دەست پێت کێ ئەم بێژن ژی دریایە سپی دمەشێ حتا دگەهێ ئەم بێژن ڕخێ هندستانی وەکی دیژی ئەمکارن بێژن چاوار بێ دەکەش گندا باردستانی دمەشێ حتا دگەهێ دریا ڕەش ئەم بێژن تەواهیە بێژن ڕۆژلاتە ناوین ئایرانژی حتا بێژن نزیکە مەسرژی کە من دەستێداریا خۆدا ئەم بێژن ئەملاکە دەما پێشیە وەختەی گۆمەد سەر حەکم رابوون ئەم بێژن وەختەی پرسا هاتنەوەی دەرکەی ئەم بێژن پرس یانژی ئەم بێژن فارس ئەو کینە ئەوژی ئیرۆ ئەم بێژن لە ئایرانینە دەستپێکش خوا ژبێ دەرکەتن ئەم بێژن لە باشوور و ڕۆژاوای ئایرانێ دەرکەتن ئیدی ژێ دەکێ بەراوی vê mintaqê hemûkî bûn. Li gorî wêna jî em bêjin Farîsekî bûn ji xwe li gorî wêna em dikarin bêjin ew jî nizîkî nijadên Kurd bûn yan jî arî yanî hem daliyê nizîktiya xwînê de yan jî em dikarin bêjin hem daliyê adat û teqalîd de gelek tiştê wana nizîkî hevdû hebûn. Heta gumorin em bêjin daliyê wêje de jî yan jî daliyê ziman de jî her du jî ji xwe gelekî nizîktiya wanekê xurt bû. Heta gelek dîroknaz dibêjin jî dibêjin em bêjin Farîsî û Kurd di cihekî de bine bismarnê hev yan jî ji ber xwînê dikehîne hev. Li vê derkê ji xwe em bêjin împeratoriya Med kengî bi dawî dibe di sala 505 de berê Zayînê êdî em bêjin êk û ev împeratoriyê dest pê kir ji xwe ser destê Kîros bû. Kîros em dikarin bêjin wînakê destê xwe danî ser bajarê Îranê bi tevahî êdî hêdî jî em dikarin bêjin Med jî ji xwe دوێ دمێ de wa jî em bêjin ew hêza wanekiya xurt yan nêzîktiya heftê salî êdî biçû kêm dibû. Ji xwe sedemê wê jî gelekin em dikarin bêjin Med jî lawaz dibûn ew jî ji ber em bêjin qiralê wanekî Îtalî çawa dema gotî ser hekim lawazbûna got pê re hebû bêhtirî xwe bi aşîtî bû hejêkirin cemê hebû وەکاویت کردن نابرا گەلادا ئەو jî bûye sedemên got em bêjin gelek serdan hemberî rabûn yek ji wan serdanan jî em bêjin ya Farîsa bû û çawa em bêjin destê xwe danî ser vê menteqeyê. Wekî din ji xwe masînorê wê jî diyar kir em dikarin bêjin ev împeratoriya Farîsî nêzîkî 300 salî berdewam kir. Nêzîkî 300 salî berdewam kir ji xwe Med cihê xwe nav vê rê girtiyê de girtin. Yani em bêjin împeratoriya Med rasta bi dawî bû jî lê di cihê nedîdê jî em dikarin bêjin Med hê jî ew xwe dîtin û xwediyê vê împeratoriyê ne. Yani împeratoriya Farîsî ji ber got dîtin hê împeratoriya Farîsî xwe dît û nîgarê berdewam bike illa ku em bêjin Med nava dibin. Med jî gelekî xurt bûn zane bûn em bêjin çi dalî leşkerî de jî yan jî em dikarin bêjin di aliyê rêvêbirtiyê wa de wanakê jî gelek em bêjin perewerde cem wana hebûn daliyê hespaha da yan jî çawa şer bikin yan jî çawa em bêjin dema me de wextê ku aşûrî şikan ji xwe tê diyarkirin çawa em bêjin împeratoriya Mîdya yan jî dewleta Mîdya çawa ew ceşê xwe kirina em bêjin firqa yan jî em bêjin kirina deh kes û li gorî wênakê jî çawa zora aşûriya birin. Vê derkê em dikarin bêjin ji xwe tiştekî dî jî em dikarin lêzîde bikin em dikarin bêjin ceşê Med jî di nava împeratoriya Farîsî de bi temamî digeha nezîkî 10,000 kes zêdetirî wê jî.
شخوا کسی هنجی هموجی دسپلین کریبون ام بیشن پرورده کریبون ام بیشن هموجی حتمون تقسیم کردن آب ارتش آنا الگوری ام بیشن کتیبه بون ام بیشن ایگو سوارجی هابونجی یعنی ام ایگو سر پی خواد ماشین یعنی جشوانا که هر یک جدی جدا بود. لفیدر که ام تکارن بیشن شخوا آب درس ام برد داوید کن لی امی درباسی درزا دیجی بن ام دست وانا یا پشتر جی بکن اب وانا داوی شخوا ام بیشن شرن پرس و غریقیان و انجام وان. مدید امپراتوریا فارسی بیچخاسی دفترجی هبو ام بیشن جدریا سپی حتی گهای هندستانی وکی دیجی ام بیشن دشخوا رخی مصریجی حتی گهای یونانی اب امپراتوریا بفرحیا گو حتی خود کرن ام بیشن چخاسی خودی هز چخاسی برچه‌ها هذا ناس کرن انو کس نگاری بشکنه لیل هم بری ناکی گرگ سرهدان دست بکرن هنگ جواز سرهدان گو دست بکرن بیشن رخی یونانی وانابون اف سرهدان هنا حمو خکرن یک ام بیشن ایدی هم بری دولتا فارسی سکنین پشتیر هم بری به دولتا فارسی سکنن یعنی امپراتوریه ام کارن بیشن داریوس دشکنن دما گو داریوس دشکنن داریوس وگره ولات خوا ایدیجی دیستانو کا ارتش کنو مزن آباد که ام بیشن آمد کاری خون پر زیاده که لی هن سرهدان دیجی ام بیشن رخی مصر دست پیدا که لی داریوس ویدمیدا دمری ام بیشن پیش داریوس دمری ام بیشن آب آمد کاری کو جهاز کربون ایدی کوریت که ویجی دا جد بیشن دا ارتاک سرکس او کسی گو ام بیشن ایدی بردامیه بعد خود که چه تشتی گو آمد کاری کو جهاز کربون حبری وان سرهدان گو چی بون بتایبت ایرخی دریا رش ام بیشن جهاز کر لی او ناجی ام کارن بیشن دشرکی دجی بشرکی بارد که دوی شری دجی ام کارن بیشن اوجی دوی شری دچه اجبر ولی که ام کارن بیشن امپراتوریا یا فارسی یا گو دست خدای سرفقه تباهی منطقه ام کارن بیشن رو ایدی هزار نادش که شرکی دیجی نبره واده چی بو شو بری وینا ام کارن بیشن او شری گو لدشتا مارسون چی بو شو دوی شری دیجی ام بیشن یا هری مزن یا گو دولتا فارسی بنکت ام بیشن او قیمت وینا یعنی او هزار وینا که دناف گلان داشت خو نما وطبعا دوره وینا که ام بیشن سر گرین هرمه دویدر که نامینه الگوری وینا که جام کارن بیشن دوید میدا ایدی اسکندری مقدونی تسر حکم لما اسكندريه مقدونيه تيسر حكم ام بیشن کارن بیشن اوجی ایدی بدامیا شد که جیونای درد که به حتی تشام شراب دوتا فارسی رد که ایدی ته ام کارن بیشن ته مصریجی زورا فارسیه به ایدی برای خود عراقی ولا عراقی دی شریح هری مزن داریوسی سیام رد که پشتی وی شریح ام کارن بیشن امپراتوریا فارسی ایدی داوید به شواد سال 331 ده ام کارن بیشن اوا امپراتوریا فارسی شو اوا یا گو دسته ام بیشن دسته میدیا درخستن و نزدیکی 300 سالی بردوام کربو نهاجی ام کارن بیشن شو شری هری مزن ایگو اسکندر کربوجی به امپراتوریا فارسی را جیرد گوت شری گاو گمیلا اف شری گل عراق چی بو سال 300 و سوریه کیندا بری زاینه نهاجی ام کارن پرسین خو چارا سرب کن پیشی پرسین روپلا 114 هن دبیجه سینور امپراتوریا پرسان نشان بکن شو اونا که ما برها نشان کر بگوت مصر دست پید که حتی دیگه رخی هنده وکی دینجی ام بیشن لکنداب عربستانی حتی دیگه رخی اونانی و دریا رش یعنی دریا جی پرسا دویم بیجه باندور آمدن لپرسان جکی جان ملی و بو شخوا ام بیشن مدجی باندور وانا سه پرسا داری دتش داده بو یک جی لشگری یا دیجی مگوت ریوبرتی ام وگرن پرسین الخاندنه ایروپلا 116 هن ام بیشن پرسا یکم امپراتوریا پرسان کنگی دکی جان شریدا و لسر دسته کی تیش کاندن شخوا امپراتوریا پرسان دسپیک ده دشری یکم ده ایگو ام بیشن یونانیان همبری واسکنین سال 490 ده بری زاینه ده ام بیشن دوی شریدا شخوا ام بیشن دشری مارسون ده بو
يقول دشتا ماسوني تشيبو يا ديجي شخوصة دستي يونانيا تينش كاندن يا ديجي فرسا دوات بيجي بتشا آواي يانجي بتشا شعبي الارتشتا برسان دهاتا ما يذكرن لفيدا جاش خل برين ها مقود جواكن دمي يانجي قرن رجلات نادم تبعي لفين امبراطورية فارسية ميزان دن انه نكارن كس نكارن الحمبري فين امبراطورية بسكني وامبراطورية بهيزا وخرطة لفيدا كيجي ام كارن بيجن درزام بداويد به شو بردوكا مجي داويد به هديام سركفتناوا ان شاء الله الصلاة به تم بمين كيف وخشي